O te toi whaafeilo i atu I lau whaafonga anga I le nei tae au mā lole soifua manuia, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Walapa ta ia kiwis o lo ta pena ia nga I malai vaalele a wata whaongo le nei te uanga, ia ta pena I ono whaatuai taimi o whainga malanga. O se lapa ta inga wasawi le mai a whaalea o ngā ino whainga malanga I tolu ana nafi na fuafua e tu ua le malai vaalele au kilani. Ai se fulu tase le iyo o I Wellington e, ona ole uti o le au whainga alwenga mana whaapea fo I le aso to nai. Mai le kamupani vaalele le eni usila, o le whaale tonu o le tau, ma mai le au whainga alwenga, ma whaale tonu o tūlanga tau inisinia, na mafuayo na a fia whainga malanga. E se mai le eni usila, walapa ta I fo il malai vaalele au kilani I tangata whe malanga I le pisi, ma ia mauti noa. E lava le taimi e tau nuu atuai, ai ele iyo o I le taimi o le malanga, ma ia whai fo I masiaki suinga o taimi e whailo mai e kamupani vaalele. Mai le malai vaalele o Wellington o le uti o le au whainga alwenga na a fia I whainga malanga na nafi, peita ai, o le asato e whetu na I lava tangata a fia I isi whainga malanga. O nia a fianga o sawi le mai a whailo mai le eni usila, o se tasi o ta iala wa ia whaatanga I nai pase se uma e totongi whainga malanga I le taimi nei, se io o ila so tolu sun malitasi o Julai e ma whaio na nga va e ta aufi pase se oni credit mole se fululua masina, po o le suia fo o whainga malanga iau noa ma se totongi. Ua maua le ulua I case o le monkeypox I New Zealand. E reporti na sawi tua I le aso to nai, o le ulua I case no fai au kilani, tolu sa fulu mo na tupu tau sanga lona matua ma ele I mamau atu na whaato atau nu umayai mai atu nu I fafo. E to ai titi tangata I vāwala lata so o tanga ma le case wha maonia ma ua fautuaina le mata I tu o aunga. Mai le soifua maloloina, ele o iai se wha maoninga o le maua I tua I le community o le monkeypox. O le mauai o le ulua I tangata ua maua le monkeypox ele o se tala I ono whaate iai e tu sama reporti al matanga alwenga. Pe a fua I le wha au popo tangata a fia I atunu mamau e au fia I ma au se talia. Mai le soifua maloloina, o le to atele o tangata e mau le monkeypox o lo o mawhai lava ona wa ai e le fali, ma e le to atele tangata I laulangi wa mali liwai. Ai I ulua I aunga le monkeypox o le ulu tinga, ma walunga le fever, wha maalili, tino ma maso tinga le tua, le lava, ma wa aia fula po o patu I le tino. Reported COVID fitu afe fase la wonos fulutasi cases I le community reportia mayana nafi le soifua maloloina. Ai va afe tolu se lau ma le fitu le aso to nai. I tangata tau fia I fale mai o le reporti na sau I le aso to nai e 5 se lau fitu se fulu. Ai o mayana nafi reportia mai le ono se lau wonos fulu ma le lua. Tangata mali liwe uma soifua lo o mawel COVID, sa reportia na nafi e to a valu I la tau wha o popo, a o le aso to nai e luas fulu ma le lua. E o mayana nafi wa afe ono se lau fitus fulutasi tangata kiwi mali liwe il COVID. Ai ono se fulu lua afe iwa se lau ono se fulu active cases I tua le community e o mai le taimi na sa waile reporti. I le whaiunga le vaiaso na toe sa wai foe ma le whaasaonga o cases reportia o COVID na se seo na whaamawina I le aso wharaile. Ma ele I sa ole se fulu tolu afe tolu se lau fast fulu fa cases ona ole whaale tonu masini computer. Ole whai numera sa o sa taua na yei cases I le aso wharaile, I va afe tolu se lau se fulu valu cases o le COVID. Wa a matelefono tanga le Pacific Islands Forum peita I ele o atunu umole a awai ona o mafua anga ese. O nauru wa whaamaonia e le mawhaiona a wai ona le pepese o COVID o loo iai. Marshall Islands o le a le a wai ona o mafua anga whaale tūla fono. Ma Kiribati ona o nisi o talo sanga ma malienga I talitonu le malo e le Italia ma mana ia. O se tasi o talo sanga Kiribati na whaatalo sanga inai, le tolo po le Pacific Islands Forum o loo whai ele vaiaso nei, se ia uma le Kiribati National Day peitai ele I mauatu se tali. E se mai lea iei malienga toe fausia le atu mai kolenisia ele I sainia Kiribati. O le sau o le talo le alu e se Kiribati ma le fonotanga e ui le tau mawhai atu o isi taitai o le Pasifika. O se whaiunga na whaate iai taitai o le atu Pasifika le whaiunga le vaiaso. O lo iei masal salonga o se whaiunga o lo tu mai ei tua saina. O le solo a matai le fonotanga lo na 5 malitasi le Pacific Islands Forum I suvai fiti ma e tasi le vaiaso o lo whaiai. Matala muli Whaate ia Iapani ma le lolangi ato e le tangata valeino le na avea mapale mio Iapani, Shinzo Abe. O le whaalawlawe le nei laso wharai le Iapani na tangata valeinai Abe a o launga I whainga whaatua sina, a o lo mail whainga palota I le aso sa.
Iata na salalau mai report le CBS na mawai e whaaluo na pale whana na whaonga ina le wa ave leo Tetsuya Yamagami. Faas fulutasi tausanga ma e whaapeo le whana na ia whaia lava ia ilona whale. I report e whaapeo wa levo na tau mulimuli le wa moli e le nei mataa upu na ia whaao o le oti a ape. Ma afua mai itali tonunga e whesota i le sa avea ma pale mia. Ma se tasi o kulupu e le fia iai. O le tū ngā telo manuanga na a whiele whatu o le sa palemia na maliwa i lava ina i tū la muli ane. O se whaalavelave wa whesilingi ai le saunga le mua sui mo moe ai mai se taitai o Iapani o nei whaape e tūpule nei whaalavelave e le ai ma se leo ngai le pito i tua. Ua momoli ai ma wha mai senga al palemia o New Zealand Jacinda Ardern ma ilana moli mau ilunga le Facebook o ape o se tasi o taitai na ia mua i whailoa i ai ina ua tūla i mai a vea ma palemia o New Zealand. Ma ele ngalo lona finau malosi. Tala nao le nei tae au, manuia la matangol vai aso.